ngaho reba uburyo ibihugu birimo biraterana uko bukeye n'uko bwije, urebe ibitwaro bya kirimbuzi birimo birakorwa n'ibindi birimo birageragezwa. Ibyo ni ibihugu bikomeye. Reba uko bimeze. Twahungira hehe? Nta buhungiro mu by'ukuri buhari. Ese dukora iki? Iyi si iragoye cyane, nta buhungiro buhari. Ibibazo bikomeye cyane. Urambuka umupaka se urahunze, uhungire hehe? Reba hano hakurya y'umupaka uko bimeze. Ni ibibazo. Bariteguye, ibintu birakomeye cyane. Y'ibyo bitwaro bya rutura, n'izi ndege za kirimbuzi. Nuko na bya bihugu rero twari tuzi ngo ni ibihugu by'amahanga nabyo bikomeye cyane, ibi biri kubayo. Ni iby'ibiza, iy'imyuzure, kandi ngo ni ahantu hakomeye cyane. Turi ngaho. Ni ibibazo. Turahungira hehe? Kandi buke yuko umwuzure ndetse n'ibiza, imvura nyinshi cyane, umuyaga serwakira ushobora gutera isaha iyo yose. Ibi ngibi ni ibiki? Hanyuma nyuma y'ibi byose, ubu ngubu wakora iki? Uretse kwiyambaza Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu, akadukiza, tukagira password yo kwizera, twamara kwizera ubundi ibintu bikagenda neza. Yari twaje Hahari, namaze kwitaba Imana. Kora subscribe none niba utarayikora, waratinze. Yambaza umwami Yesu, tumwiringire, ubundi azadukiza kuva mu kaga. Reka dukurikirane ikiganiro. Ndabashimiye.